Hej ljudi, dobrodošli na novi video. Danas ćemo raditi foot draft, ali u ovom foot draft challenge-u ću prvo reći broje pa ću vidjeti koji su igrači. Znači, shvatit ćete usput. Idemo, znači broj 3. 5, 3, 2, sad kaptin će nam biti broj 6. Kakav 6? 3, bogam ne gledam. Kane. A imali smo i Raketića. Sad će striker drugi biti 3. Cristiano Ronaldo! Sad će nam 3. Draxel. A prvi borba bi išla perfektno. 5. Pa u stvari. To je dobro sa Ronaldom. 6. Ne, mislim 3. Allah. Idemo ponovi. Sad ćemo samo ponovi jednom da budemo baš dobro. 3, hajmo. Ovaj ćemo zabrati. Znači 3 prvo. Diego Costa. Pa to je drugi najbolji, možda treći najbolji, eto ga. Diego Costa. 3, 4. Joj, Dybala. 4. Mislim, svi smo loš Pablo. Pablo nešto može raditi. 5. Eju. 4. Sergio Roberto. Ali ne ide chemistry, čekaj. Ne mogu ga pomijeniti sad trenutno. 4. Ponovi. Sabi Olson. Yes, ide. Sad ćemo 3 Svostenega. Sad ćemo 2. Škrtler. 4. Mas. I hajmo 5. Hajmo 2. Nećemo raditi Cooper, ovo je perfektno užasan tim. Potme. 4, 2, 2. Sad ćemo 3. Captain. Nije najgori. BBVA liga, znači 6. Eder 3. Mora Michelini. 4. Svaki put striker je dobro. I Cardi, eto. 3. Jao. Sanchez. Nećemo raditi klupu jer 3, 4. Rekao sam prvo 3 pa ću mi izabrati Isco. Možda ono nigdje bolje. 5. 3. Pjančajc. 4. Walker. 5. Jordi Alba. La Liga. 3. Perin. Ništa. I 4. Još nekoliko ćemo raditi. Ajde idemo na 5. Mislim, to je možda drugi najbolji što bismo mogli izabrati, pa njega ćemo 4 ćemo izabrati ovdje. Griezmann, La Liga. 3. Tu se normalno, nije baš niko bio toliko dobar, pa mogu njega uzeti. 4. Od svih ti Hazard, Royce, Insigne uzeo sam najgorijeg, pa bravo meni. 6. 5 stvar ti reći. Uvijek zamijenim sa 6. 4, hajde. Modrić 96, Modrić. To će nam staviti chemistry.
6. A 5. Ok, 5. Allah mi, Cellini. 3. Sergio Ramos. 4. Ajmo 2 za ovog i to je sve. Idemo ponovi. Ajmo 1, online 1. Metems, najgori sigurno tu, od strajkera. Evo, ajmo 4 izabrat. A Bože, 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 Bože! Ovo je slučajno sam izabrao Casemiro, aj nema veze. 4. Fekir. 5. Ozil, to je najbolji. Ne linkuje se. Excuse me. A nisu iz iste države. Ja mislio. Hajmo 3. Allah. Prvi ili drugi bi bil perfektni, jer imamo Casemiro. A 1. Ne bi tu puno ništa značilo. Idemo 3. 3 odmah. Uzet ćemo 4. Onda ćemo uzeti jedincu. Neću da vidim druge jer. I da ovdje ćemo uzeti 5. Još jedan, a ovaj puni foot draft. Idemo 4. Onaj, zamijenio sam još 4. Prvi. Engson. 3. Cristiano Ronaldo. La Liga. 3. Di Maria nije iz La Lige, ali sigurno je najbolji tu. 4. Izabrao sam pogrešnog igrača. Barem je iz La Lige 4. Zonzi. To nam pokvari sve. 3. Mario. 5. Rekao sam 2, znači Sergio Ramos. I imamo 3. Dante, ja mislim da bi tu najbolji bio. Howard i idemo u klupu sa 3. Yes, no je. Bum. Čekajte, da ne vidim ostale. Nekad ću zabrati neke druge igrače, pošto imam 3 puta mogu, ili 5 puta, 6 puta mogu izabrati sam i ostalih ne mogu. 3. Philip Luis, nisam bogam znao, sam onako izabrao. Imamo 4. Pedro. Jedincu. To je Modrić ili Isco bi bio najbolji, znači... ali bolji je, to je zasigurno. Hajmo 4, jedan veliku. Sada je Bilson, može i tu. Hajmo 5. Hajmo pljeskavicu, jedan jedincu. Nema veze. Hajmo jedan veliku 4. Parolo. Hajmo jednu veliku 3. Tarararicu. Zašto?
trica. Čista petica. To je jedini zlatni, yes. I čista dvica. I to je sve. To je 1.5.7 rating, ali imali smo dobre igrače, moram vam kazati. 9 iz Liga BBVA, 8 iz Barceljas i 5 iz Španije. Idemo protiv Chelsea, ja mislim da je očigledno ko će pobijediti. Izgubili smo. Imamo tvrtova jedan zlatni pak koji imamo i u tom zlatnom paku ćemo se pozdraviti. Znači ljudi, hvala vam što ste pogledali ovaj video i legendarni Bender ide ovdje. Hvala vam. Isto htio vam pokazati moj klub igrača prije nego što to uradimo. Znači imam 82 igrača i ovo je predobar klub po mom mišljenju. 98 Suarez, 89 Icardi, 89 Čilani, 89 De Bruyne, 88 Icardi, 88 Lam, 87 Payet, 86 Draxler, 86 Philip Luis, 86 David Luiz, 86 Hamšik, 86 Verratti, 86 Pjanić, 86 Isco, 85 Hernandez, 80 Varena. Sad ću vam samo neke koje mi se sviđaju. Enzonzi, Juan Mario, Mustafi, Candelero, Umtiti, Lopez, Florenzi, Darela, Botija, Victor Ruiz, Guzman, Murphy, Vada i to je sve. Znači ljudi, to je point, ja mislim da je dobro vrijeme da završimo video. Vidimo se svi u sljedeći video.